Moratiwa ke lebaka ge o kgonne go tlhokiša rumo ye yaka. Go leboga nna wa tseba le ge ke fihla rumong a ke sa ya go apea kono robala. My love, gape ke bošego. Ga ne o boela neng rumong ya gago? Ke a bona gore ke bošego ka no mphelegetša rumong. Ešo wa tseba ge ke boa go felegetša ke nyako thoma go practice mmetse wa bona. O swanetše go thoma go practice gape go šetše ka moswana fela gore re ngwale. Ke re wa bona tomorrow gona ke nyake go dira phošo. Ke nyaka go dira bonnete bja gore ke a di prepare. Mara wa tsaya ke a makala ke ko le gore wene ga o bale. Be ke bapala my love, wa tseba gore ga go kgonege gore motho a phase a se a bale ya kere. Yeo ke nnete re swanetše go bala gore re kgone go phasa rato laka. Wa tseba ke tlhoka thušo ka mmetse gape ke rile ke kgopela semo gore a nthuše ena le ena a nonkganyetša ke tlo bana ke dirile jwang mara iyo modimo wa ka gape ke be ke lebetse gore ke tlogetše braya ka kua rumong ya bomaja. Banna gape mantwa ke ge a thabile pele a tloga mo rumong yaka. A fa seo se ra gore ga se a bona Braya Lulu ka fase gampete a ka ge ba clean. E re ke lebelele ka mo fase gampete gore Braya ela ya Lulu e sa le gona na. Ga ke gane ke enjoya go ba le maja ene ke phela ke mmotšiša gore o botša mantwaneng ka relationship ya rena mara nka se rate gore mantwa a kgwetše braela ya ka ko rumong ya bomaja. Yo ape e ka tla ya khosa ditshele. Heban gape Braya ela ya Lulu ga ya gona ka mo fase gampete wa ka. Gape ke šeile ka mo fase gampete nako tše ke ile go reka di-chips. Šale gone jwa le ile kae? E seng gore manto o e bone ge a be a cleana gomme a itloša. Mantwa ke bošego nna ke nyaka go bala ke rile o nyaka eng mo. Lulu Braela ke go reketšego yona ka birthday ya gago e kae? Mantwa I can explain please mphe chance ke kgone o tlhalosa. Ya o swaregile tlhalosa ke theeditše. Mantwa braela ke tlotše ka phoso kua rumong ya bomaja ke be ke sa re ke a e tlogela so please tseba gore ne ke se nyako go koša botlhoko at all. Lulu ga no bolela ka eng na? Mantwa please ke gopela gore o kwešiše ke be ke sa re ke o koša botlhoko so šetša o boditše gore nna le ana re a ratana. Lulu slow down a ke sa kwešiša bjala ke go botšiša ka Braela ke go reketšego yona wena o mpotša mehlolo e ke sa e kwešišego. Gane Mantwa wena jwale wena o mpotša ka braela gape o ntšhošitše yo. Lulu ga no thuša keng gape ke a tse gore ka mo ke motsena ga a ganega. O ra bjang Mantwa ga ke kwešiše. Lulu ke kgweditše Braya gago ka tlase gampetwa ka mo mola ke cleana room ya bona. Wa tseba ebile ke imologile ne ke re gane ba o boditše nnete ka diphiri tšaka. A gona motho a mpoditšego nnete mara ke a tse gore nakwela o le kwa reseng ya bomaja e be o nyaka eng. A Mantwa re tlogele o bolela ka taba e. Lulu e be o tlo mpotša neng gore o ratana le kamo? Mantwa ke ratane le kamo go no ba o diregetše phosonyana fela nje. Ke a kwešiša mokgotsi. Monna ka mo gape ke nagana gore mantwa o tšere Braya Lulu ka mo fase gampete a nyaka go bona gore ke tlo dira eng. Majatola o balabala monna Braela Lulu ke tusitša go fasa mperroka e tsentša ka fasa mperroka nke nyaka gore o tsene mathateng. Monna Jusu a ke tse gore ke go leboge go ba ke go patele jwang mata gape o se ebile relationship ya ka monna. Monna ke re ke bona gore wena o rata Mantwa o ke re o toela Lulu once and then o ratana le Mantwa before a find out ka boleng. Monna mantwa ena ke a mo rata go bolela nnete a ke tse gore ke dire jwang ka gore ke nyako tšwela pele ke gapa nako ka Lulu. Monna tola dilo tše tša gago monna ape Mantwa a ka find out o tlile o twa pele o thokena o toela ke ntho wena o e nyakana. Mata ga ke nyako losa mantwa ene ga ke nyako tlogela Lulu gona bjale. A botse monna o mo khotele teng Lulu monna. Lulu mmata ke re o ntshwere gabotse monna gape ke re o ntlhatswetša diaparo wa nka peela e re ke notswe ke mo kwelela pele ke tla go mo tlogela. Yane Lulu a tsebe gore o tsentšitše ka gara problem.
So monna o re o itlositse nako mang braela ya Lulu ka mofatshe ga mpete wa ka? ke itositšene go tšela kgobolela mantswe a lebati. ka mo o ka nna wa ya le nna library mara o tseba gore nna ke go thuša ke tla be ke le busy ka kutu. A ona bothata wara nna ke nyaka go practice maths for 2 hours then ka boela roomong. nna ena ka cross night nyaka go phasa wara. ai monna nna ke nyaka go phasa monna ke nyaka go ba ke yesapo ke nyaka go khumana ke go kry-a double room ke nyaka single room next year ape taba o sharana ya lapisa. setshwanyega wara single room yona o tlo no e hwetša next year. e ape nna sopa le nna botse ya hondo e re ke nape go botse ditaba. nko o tle ka tšona wara ebile re sa le golelo go fitlha library. ke se gore maja o di ileng. o dirileng e gane o bethile gare ba gage. no maja o chitela mandro and na se ambor mandro a kry-ile braya Lulu ka fase ambeto wawe. e bana bjale go diregetse bjang gore mantso a se ka e hwetša. e ke thusitše ka e latela ka fase ambeto wa ka a ke šole gore mandro o e bone na. yane maja a raloka ka mollo gane o botse gore wa ya sa no tlogela mosetsana o teng. nna ke tsebe wara mara wa bona nna ke gale ke bona gore go na le seo be se diraga magareng ga Lulu le maja. warra kopela o se ka botša motho ka tabeng ke phiri o se ka botša motho. ka monna sephiri se ntumiša mana. gape ke re Lulu ratana le Kamo ke gore le mola ke sa bone braele ya gagwe o ka ba sa mpotša nnete. Mantwa hi leswi va nga ku endla ku ri u tshemba swona sweswo. Lulu a nga ze a ri interested ka Kamo. o ra bjang a ke kwešiše. Ni hleketa leswaku u kombela boyfriend ya wena hi ku byela ntiyiso. Vanhu lavaya va tlanga hi nhloko ya wena. he banna gane ga botse wena o bolela ka eng gape nna Lulu ke mmotšišitše mo sa dumela. What if Lulu u siye braya leyo loko a ya bona maja ene hayi Kamo? o leka go mpotša gore maja o ratana le Lulu. Me a ni n'wi tshembi Lulu xi kona lexi humelelaka ka yena na maja. gane ga botse wa o bolela so. U ta swi kuma ku nga ri khale. e re nna ke go tlogele ke yo hlapa gore ke tle ke kgone go yo reka pen ya go yo ngwala test ka moswana. maja ka re wena ko o tsange ko o bone o practice maths ka no ngwala ine tomorrow wena. O se ka wa ra mmata ka nna ke tseba seo ke se dirang. nna maabane o se wekile library le seme re practice. Kgane wena le Semo le thomile go kwana matšetši a. bona warra seme ke motho o moshapo na gore borena a re mo fe chance a re bontšhe botho bjawe ke motho o moshapo dama. Ke no tshepa gore a senke o mmotse diphiri jaaka gape motho la ke sehirohiri ga a kgone go swara sephiri. dumela Sam o nyakang mo. ke tlo reka borotho wena o nyaka eng mo Mantwa. ke tlile go reka pen. Mantwa wa tseba botsana ga o di tsebe tšeo ba go dirago tšona batho ba naganang gore ba go rata. tlogela jeo Sam a fa o ready marafo mmetswa ka moswana. nna ke ready ke botšiša wena le best friend e la gago ya go go jela monna. Sam gane ga botse o bolela kang. e re ko go botšege Lulu o ratana le maja o ba tlogetše bra ya gago kwa rumong ya bo maja ga ba ile go bona maja. na le maaka Sam Lulu ratana le Kamo. ke re nna ka mo mpoditše gore o tlositše bra ya Lulu ka fase ga mpeto wa maja a fetša e lahlela ka fase ga mpeto wa gagwe gore a kgone go seiva maja. Sam ke a tseba gore go kgone gore o fote thomela ditaba tše kaso ke nyaka go botšiša Lulu gore taba ye ke nnete na. My love ke a leboga go dumetse o tla mo rumong yaka wa tseba ne ke o gopotse yo. Ke mang go na le motho o mo letetšego.